re theina le tholo ziak tu David Sailo hrileng in a bel cha a hriat thiam phak rual anilo hrilen hma po a khosak har sa sa mi in lo a mi lir thei khal thang che si fa ti hrisel box si lo te a mu theya mi dora thok lop lop chunga nu le pa tar lam to hrisel lo mi hnoi che pa en kol a mu thei bok dam do ina cancer en kol lai dam do ina chung te en kol tu tur po thlang thei lo MR bil thei lo ei zon na tla cheta hle anom boka lon la a dor siama sumdong tan ve bek bek te lon in phurit a siam ta kanom nol bok adang po soi tura tam mai hrileng in min nanga mi lir theila ei zong te chuan cement na an lo thiam vek si lo nikuma English medium a afapa pakhat na pas chuak anei zon nei na tur awanga fi le phone nei lo awanga kumina admit lo anom bok thingpui dor siama chung ko chom nula fel tak tak te kha an khongai thak ta hle chung ko din hunin atur tameka ration lak na naupang eidu zong chomele dang dang te an ril ruwa aw ma hian in lo man sual phot angaya sual chuna turawang em mai si hui pap papin an muwa an fa te muhil melin an tra ati chuaka an ril tramin ngai to na aboya tra na ruam an zo me kani dal le bu fai a lua tranpuina chuan an loma chu chuan school fee internet electric bill tui bill in loman fa te diaper loan ru na le adang dang te asu ko der silo pa ngai om fu fu hi pachetak tak kanom chiang ani sarkar na thokiniya office kai lo po in lo ila a soma pakhat chu thlabia a loma ila ka tang i petheya har satam takara a petharing thei in i wangpon nuami ti viau mai the thilpe ka hian sarkar na thokle thoklo thliar ngot thei ani silova hrilen ma po a dap chop digit thum chau pethei te nen la khom hun kan puang tlang lo thei silo pelo chu ruanga kanin zir tirna le a pe pap pap thei te zara hian an room tho tho kan thing lui hau lo ma se re theina hnuai chia chungin kanin zir tirna chuan hri oma min siam zo kani in lo man suala ma nei du po lam theilo balance lama pachengoi ngoi ten home quarantine han tok zuya khar khipin an ruma chung te thlenga pathian ram thil pek changchoya gpay tela zui du kan laum hi chu chunglam ngai dan ani bek donem ni heng hian re thei te lungai na abel cha ani ti hi re thei na hrethiam lo chuan an hrengai lowang sarkar le ko ran sarkar chuan lir thei chia thlengin ngai na thiam na asiama relief a thei to gen semboka mi pui chi an man dana kan thik thu a chi a kan sel boya kan chia pek na chuan kan du fir le ani mi tam zok chuan soma pakhat kan pek hian a man na lama thik thu chia thi kan ti tur ani lo ko ran hruai tu te chalai kwal dana lungoi mai tur kan ni kan ti thung thin hei wang hian sarkar laka thik thu che em te chuan ko rana vui vai lek dik big lawalang soi chua chu ar chuk tui lawin kan chu a hrem hun changtlak pathian zalo ang hialin kanin chu a hun har sakara ko ran chuan thilpek mangin ma lana sama se kan pom thiam hle thung thin tual chunga tlak chamwanga rumek ponloi taka zon chua tuma mulhei thelo te hian pastor te hlo lak theilo mol te hi kan hlaunia rethei pachiat huama rongbol hi kan wawang to take kan budget million rong kan bola kan sum nei dana zirin kan te chuaka kan mathlir po kan sum lu dana zirin ani zela ko shan bera po hian omlowata omtir thei tu kan inzir tir fo rin na hi manna awang ta hle a kan sum nei le nei lo ani taringot lockdown a hian kan hlimthla alang chianga kumhni don kan in khom theilo hnu hian kan rongbolna langsar ber chu tholom lak khomani hrilen wanglain upa bial fang thatche deu anwaneya tunlaia intlo pu anom silo kan ti thlap maya tholom ai ro chuan task force a phalna dilin kan wak du hre chuanglo kan rongbolna hlimthla lo langber chu sum ani to thildanga kan lo in kokal thei to mang theinem klipna ko hrana thilpek pe a in ngai chuana diklo pathian hne na pe kan ni zoka sin ti hi kan changchoi fowa kan thilpek chu wana a chodai lova leilama man kwalvek ania kan sumda chungnunda na hian pathianin a hmangai re theite po rokhre lo kanang hial to zo kani tunma a kan lekha thiam sa
sarkara po lut se official lian tak ni turten van ko na changa rethei huam lom man tlem te bial zau tak von ngai pastor na an rethei puya an rong bol na anunga rethei te hriat thiam na po an nei thui hle an rethei ve wangin tuna chuan nuam sa rethei tak tak din mun hrethiam hau lo sum thlir lian pastor kan nga ta em niang ko than ang zonga hun har sakara po in leng nei du hlek lo pastor te chuan tholom lakhom ram turin mintur mek si ani hi